Il-kumpanija tal-gaming Mr Green se tkun qed tagħti s-sehem tagħha fil-proġett Clean the Seas li huwa mirat li jistudja iktar l-iskart mormi fl-ibħra Maltin, speċjalment il-plastik. B'200 impjegat li ġejjin minn 23 pajjiż differenti, Mr Green li hija bbażata f'pajjiżna u rebħet diversi unuri fil-gaming, ħasset il-ħtieġa li tagħti xi ħaġa lura lil Malta. Il-kap eżekuttiv Jesper Carbrink spjega kif filwaqt li l-kumpanija hija onorata li qiegħda f'pajjiżna, inħass id-diżappunt li bħalma qed jiġri fid-dinja kollha l-ibħra Maltin ukoll qed jimtlew bl-iskart. And seeing what's happening with the ocean, not only here in Malta and in the Mediterranean, but around the world, we realized that we could do something to give back outside the gaming industry, and that could be to perhaps even a small thing like starting to clean the ocean. Il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta u dik ta' York fl-Ingilterra. L-istudenti li qed jistudjaw l-immaniġġjar tal-ambjent marittimu se jnatfu xtut u l-ibħra permezz ta' dajsa. Dawn se jkunu wkoll qed jieħdu kampjuni tal-ilma u jiġbru tarif fuq il-livell tas-saħħa tal-baħar biex imbagħad jintużaw fl-istudji kif spjega il-lettur Adam Gauci. Dan huwa parti mill-Marine Framework Strategy Directive jissejjaħ fejn hemm regulations mill-EU fejn għandek timmonitorja l-iskart li hemm ġol baħar. U bażikament dal-proġett ħankunu qed nduru madwar il-kosta u nimmonitorjaw l-ammont li hemm. Jiġifieri qed naraw l-ammont u l-kategoriji li ta' skart li hemm fil-baħar. Carbrink irrimarka wkoll li filwaqt li l-impjegati u l-qraba tagħhom baqgħu impressjonati biż-sbuħija tal-Gżejjer Maltin, il-koll flimkien ħassew il-ħtieġa li ssir protezzjoni fit-tul tal-ibħra. B'hekk Mr Green qed jagħti dan l-appoġġ żgħir kemm hu żgħir u jittama li jintbagħat messaġġ ukoll. We all know that the sea is the source of life. It has been forever. Now we started to take it for granted, and actually we started to use it as a waste dump, and that's not okay. So what we want to do here is to send a signal. We as a company investing money and time and people into cleaning the ocean. Preżenti għat-tnedija tal-proġett kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera li esprima l-gratitudni tal-Gvern lejn din l-inizjattiva. Dan fil-waqt li jenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm iktar edukazzjoni.